Kungifanele lamhla ukuthi ngithi Merry Christmas, khisimusi lomuhle, ngoba kunendzaba kuLuka sahluko 2 verse 11, ngobe lamuhla nitalelwe emntini waDavide umsindisi longuKristu inkosi. Kuthi angisho kuthi noma lilanga idate singenayo, njengakuShadrach, Meshach naBednego inkosi Nebukadneza mayibabuta ukuthi kungemabomu yini kuthi ningakhothami, bathi bona asidzingi kukuphendvula kulolu dzaba. Nawe awudzingi ukuthi bulalise inhloko ukuthi engabe watalwa mhla kabani. Mina nje ngithi kuwe lamuhla sikhumbula lusuku lolukhulu ukuthi satalelwa umsindisi longuKristu loyinkosi. Nasi nkwasakavuka uhle ngicela lamhla kukuthatha ngikukhumbule tiprofetho lengidawucela utifundzele wena ngoba sikhathi ngeke singivumele. Tifundzele Genesis 3 verse number 15, siprofetho sekucala ngca besicondzene nekuthi tintfo letitsetfwe Sathane uyawuchobodwa inhloko ayisho lenhloko njengaloku nayo inhloko yakho nami, kepha lisho emagunya i-authority, kuthi lolo talwako uyawufike ehlulekise athathe emagunya lomubi labeka wantshontshile ku-Adamu awabuyisele kumuntu. Kutalwa kwaJesu kusho kubuyiselwa kwemagunya. Ngithi-ke tifundzele lo Genesis 3 verse 15, leso siprofetho Mose wabhala iminyaka lengu-1500 Jesu angakafiki emhlabeni. Lesinye siprofetho Isaiah 7 verse 14, sona sifika 700 weminyaka angakatalwa Jesu. Uyembulwa lapho ukuthi uyawutalwa intombi. Futhi kuMikha sahluko 5 verse 2 uvetwa lapho 800 weminyaka angakatalwa, kuthiwa uyawutalelwa eBethlehema. Tonke tintfo kwabita kuthi kube neminyakato kuze kuthi atotalelwa exactly eBethlehema. KuHosea sahluko 11 verse 1 lapho umprofethi uprofetha 800 weminyaka angakatalwa Jesu. Uthi ngesikhathi Israyeli asengumntwana ngamthanza indvodzana yami ngayibita ngayikhipha eGibhitha. Uyawukhumbula ukuthi isento saHerodi senta kuthi uNkulunkulu athi kuJosefa akabalekele eGibhitha sikhashana. Kwavele kwathi khaca livi laNkulunkulu kwabita ukuthi lifezeke. KuIsaya 9 verse 6 kuthiwa umbuso uyawuba semahlombe akhe. Khumbula Isaya uprofetha kusele iminyaka lengu-700 kuthi atalwe Jesu. Ngithini ngaleti profetho? Ngithi ungayethemba imibhalo, ungalithemba livi laNkulunkulu. Njengaloku lakusho kwendeka exactly, kusho ukuthi konke lakushito uNkulunkulu, kungabe ukusho wacondzisa emhlabeni, kungabe ukusho kutithembiso letibhekene ngco nawe, as long kulivi leliphuma emlonyeni wakhe litawufezeka. Futhi kutawukwendeka to the dot, kutawukwendeka to the point, ngoba uNkulunkulu livi lakhe lime phakade, kuyawukwedlula izulu nemhlaba, kepha emavi akhe awasoze edlula. Ungalethemba livi laNkulunkulu. Amen.